Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos. Areni na rin mga Ragula Balita ngayong Lunes, October 9, 2023. Hoy Nina, mi paralan lang syokos order iba't king Comelec deng lumpulo dapat kandidato kempong BSK o ne? Ipong barangay election kani po Syudad San Fernando. Paulina ning nano. Premature campaigning. Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda manwala na alakan uging pamagtasgamat ampong pamaglitrato kareng incumbent officials ing pamanyambot daring kandidato ing barangay and SK elections. City College of San Fernando, top 10 performing teaching education institution yaging mabilog a bansa base po king report ning PBED Report 2023. Dating PBA MVP ay Arwin Santos, masayaya po kanung makapamyalong para kareng gayang kabalen keng MPBL. At kabalen, mas masayang holiday season, malyari. Opo, malyari yun na pong enjoy. No ka rin yan, nangararanin kaya katantaladugi. Kini po Laos Group Complex. Kabalen, keng mumunang pamikatagon, mi kasanmetong po kabalen o collaboration pila tandareng adwang industriya keti Pampanga ing pasu ang popong dukit iti po kang pamilatan ning kulyot at dukit metong kareng aktibidad ning Sinukuan Festival 2023. Pag nasana kanu ni napasiknan pa po kabalen ini pong kultura at tradisyon kabang mitatasya naman po yung komersyo dareng mesabing industriya. O ini po yung balita. May gumpisa na iloko sa pamagbasik ng kinggelingan at talentura ng iskultur ng Guagua at magpasu ng Santo Tomas. Pauli na itining kolaborasyon na kulyot at dukit. Apeni muna ni Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI at miyaliwang aguman ang timong metong kareng aktibidad king Sinukuan Festival 2023. Sa advocacy, ing kakatamong Foundation for Lingap Kapampangan, ayisip na ing masanting piabe ing talento da rin tao Guagua, ang poing gelingan da naman den tao Santo Tomas. As we all know, den tao Guagua, magaling lang mandukit, den naman tao Santo Tomas, biyasa lang magpasu, gawang pasu, makanyan. Pero kailangan mag-level up tamo keng kikatamong kagiwan. Inya aisip tamo, what if den mandukit, ituro dala rin kikatang magpapasong mabiyasang mandukit at din naman kikatang magpapaso aturo dala rin kikatang. May daw niyang palit ang ideya pila tanding visual arts ng Adwang Balen inyang October 6 at 7. Ang merapat king Pampanga Pottery Bondocville, Balot Street, Santo Tomas. Masanting yakanong oportunidad ini, bangka ni dalakwas pang mag-improve ang skill dari ang artists. Maging diverse siya actually. Ing niyaya mo ken dutong, kumbaga maagawa kami rin paso, makanyan. Kaya maging yung artwork din, mo itang pang-commercial lakay. So masanting yung opportunity in workshop yun.
Aparte kang ambag na nitiking kultura, tradisyon at kalalangan, mayapyarin kanuing inisyatibong iti para kang komersyo. Vision ni Kenny, malawak ya. Actually, beginning ya pa mo ini. Beginning stage ya pa mo. Baga baby ya pa. Ing project kay ni, ing layunin na makapagkamap tamong bayong produkto na pwedeng i-offer ka rin kakatamong consumers at kakatamong market. Ing kakatamong goal is to produce two types of products. Itang metong, itang arts talaga, artwork ya. Itang metong naman ing kakatamong kay is for mass production, pang local market. Kaya wala itang design. And then nung masating ang design, i-kaide. I-duplicate commercial use, commercial kind. I-duplicate i-moldire, pakanta, dakal na rin copies. Agpangkang Irwin Nukum ametong kareng Board of Trustees ng FLKI, nasara kanong may collaboration mo naman kareng aliwa pang industriya kaya tilabot Kapampangan, king tutuki pang panahon. Hoping in the future, pati rening aliwa tamong gelingan ang popang skills na rening kikatamong kabalen, api abe tamo, who knows, ne? Teng daratang nga panahon, mas lumalam pa at mas sumanting pa ing kalalangan da rin kikatamong kabalen. Inya ini masanting ang oportunidad, pati kareng kayanakan, bakit ay misundo ining kikatamong craftsmanship ay ni, special skills da, dahil kikatang mandukit ang porening magpapasuket ni Santo Tomas. Anya doon da naman ni suporta da rin local government units at aliwa pang ahensya ng gobyerno, bang kanita magbalabalaw siya kanu, impegong bisandang collaboration of industries. Sana pasawag kami po karing LGU, meaning Guagua at saka ng Santo Tomas na supportan din at rin aliwang government agency. Aliwa ay po ni para kay kami, para kay katamong Balen, Guagua, Santo Tomas, ang po kay katamong lalawigan Pampanga. Yes, anyaran ko po yung suporta na ning alimu government, pati ring private sectors, ring estudyante. Sabi ko pinkaratang minuna pa, alimi kailangan itang lagi namong financial din. Although kailangan mo yung financial, kareng kakatamong kailangan, kareng kakatamong mamalin, kailangan tayarin itang suportang moral, ampong emosyonal, kareng kakatamong gagawa. Samantala, malyari lang akit din produkto ng mesabing 2-day workshop, ustong mibus din ng Santungan ng Kulturang Kapampangan Museum. Malagod tala pong kukumbiran, deng kalupat, deng ganaganang Kapampangan, pati rin bisita tamo kaya ti Pampanga, potang mibus niya po, ining kaya katamong Santungan ng Kulturang Kapampangan, kening lele na po ng Kapitolyo, ing maging museo na po, ning kaya katamong Kapampangan, rene pong maging output dahil detang peka masanting tampe, kamalago, miyabela po ka rin kikatamong exhibits ka rin, at banta maging showcase na ining gelingan at talento na ning Kapampangan. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, puspusan na po yung sadya. Darem pong miyaliwang hotels and resorts king Clark Freeport Zone para king meeting incentive. Kabalen, kini pong exhibition o itangawsan na pong MICE conference. Marapat na po, kapilan yan, ararening kakatantalatuki, kini pong July. Opo, ini pong daratang banwang 2024. Ay, ini po yung report. Metong karing pagmaragula aktibidad piadyan da ring at tsukeng tourism industry meetings, incentive travels, convention and exhibition o MICE conference. Marapatini king SMX Convention Center Clark, Pampanga ken July 10 to 12, 2024. Agpangking Tourism Promotions Board. Metong karing co-organizer na ning MICECon 2024 kayabe in Clark Development Corporation at Department of Tourism. Miras laking 700 ring makyabing exhibitors king event. Bukod king pa magdatang daring miyayaliwang participants sa siguradong magpasikang king economic activity kilob ning Clark at kasiping ng Balen. Makasaw piya naman kanuing MICECon 2024 king promotion na ning Clark antimong metong nga convention hub emu king Pilipinas nune king mabilugasya agpangkang Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes Devanadera. MICECon will also connect us. MICECon will connect Clark. MICECon will put Clark in the center of all the activities. We are not just targeting
the MISCON or the Convention Center of the Philippines, we are targeting the convention hub of Asia. Meron pa siya king Hilton, Sun Valley Clark, ang launching na ning one of the most anticipated events anyang Sabado, October 9. Keti, karelang petin dayag, ang mapilang bagay dapat kanong i-look forward na ring magatent king MISCON 2024. Kalupa na ning Kapampangan sisig ating P-Diet Fashion. So there's quite a lot of partnerships we have here in Clark na pwedeng i-benefit yung mga MISCON attendees. So our fashion show today was not just with our team members but of course kasama ang Duyan ni Maria. Ang Duyan Maria talagang partner po namin yan. Last year pa lang sila nang kumanta ng mga Christmas carols because it's important for us. We're an international company. Yung think global, act local. Ako po, Felix Kapati Barrios, ingke kayong talasuyo at impusong makabalen. Balita ta naman po kabalan kini pong malapit na halalan o po pambarangay na sunala po kanu king lumpulot apat 34 o po kung magamali kini pong ready pong kandidato king barangay at SK elections king Ciudad San Fernando ding mi paralan Shokos order. Iba't po king Commission on Election o COMELEC. May katanggapi kanong reklamo ing COMELEC king Ciudad dikil king premature campaigning. O ita pong pamangampanya hanggang ala pa ing campaign period. Iti gano ing magsilbing basihan ning show cause order. Base po king BSKE calendar king October 19 pamu kabalen ing opisyal umpisa na po ning pamangandidato. Samantala, meron pa naman po yung medong peace covenant signing para kareng seganaganang kandidato king alalang pambarangay king Ciudad San Fernando. Niting biyernes mo po yung kabalen October 6 king Heroes Hall. Inorganisare niti ing COMELEC kaya be ding aliwaba pong ahensya ng gobyerno amidinan responsibilidad siguraduang maging payapa at matagumpay po ing eleksyon kalupa ning DILG ang po ing Philippine National Police. Agpangbaking COMELEC San Fernando, mabot ya po kanu king 97 reng tatagal pangakapitan Kenny po kabang 922 noman king pangakagawad. Kareng SK kabalen pilanla ngararening kakatantalatuki 99 la reng tatagal SK Chairman San Fernando kabang 633 lareng SK Kagawad. Sinabi na naman pong Mayor Vilma Caluwag, pakibaluan na lareng barangay at dapat banten masalese at dagdagan ring kapulisan kareng presinto. Pepasyag na naman pong City of San Fernando Chief of Police, i-Police Lieutenant Colonel Preston Bagangan, ating aduang pulis mi-assign balang presinto bang kanidang magbante king botohan. King mabilog po Ciudad San Fernando kabalen atin pong 37 polling center. Right now po, napon po, magpadala na kami pong 18 show cause order. Menibatan la po din, takareng complaints na din kaya katamong kababayan kay San Fernando. Ngayon pong aldo ngayon, we are about to serve around 20 plus na show cause order. Same violation po, papa-explain tala nung bakit alila ma-file na kaso criminal or administrative. Kaya tang complaints final da din mamamayan kay San Fernando. Kayo po mama ko, magbaliking balen at balita.
Baka tutok kayo pa rin po, King Balen at Balita. Kabalen, ikaw pong taladukimi at makikibalita na nung bayo, o ini, makiramdam po po, lalo na po reta pong wannabe barangay official, serbisyo at alikano puros namo litrato. Ini po yung buri ng Paras Vice Governor Dilia Nanay Bibi Pineda, kareng sablang kandidato Keng Barangay at SK Election 2023, abisang magpatas gamat kaya. O ini po yung balita. Kabang lalapit kanuing campaign period para king barangay at sangguniang kabataan election 2023, amagumpisa king October 19 hanggang king 28. Darakal no kanureng mumunta kang Vice Governor Liliana Naybibi Pineda. Ingkarela kanung nasa magpalitrato king Vice Gobernador kabang pakatas lagamat. Nakala pupunta kayo ni. Nakala magpa-picture. Sabi ko, kaya ako aking picture. Hindi nga lumakan, no, tatakot lang, mga nervous lang. Sabi ko parela, bakit mga nervous lang kayo? Ako na yung eleksyon, alik ko mga nervous, ang kampante ko, walang eleksyon. Kasi balo ko na, ating kong gewa, nung era na ako, puri, mamaynawa ko, makanyan mo yan ka, konsyal. Kasi kailangan, nung bisa kayong ating kayong aniyan, dapat ating kontena. Bukod king masaleseng plataporma de gobyerno at seryosong pamagserbisyo, pakisabi na naman Pineda kareng sablang kandidato, aera paboren miras king gulo ing daratang eleksyon. Makisabi ko po kayo na sana maging payapa ang eleksyon at alang dapat panik, mag-nervyos, at sabihan ko kayo manwala kayo. Inga pong ginubalo na ng naning gewayo, kayo pa mo ring iluklok na. Mumunikala na namang liga ng mga barangay president at board member Bobby Mutuk, kareng kandidato, Amidaon Forum, bang lakwas kanung apabalo kareng ne Mario, ing karelang nasang Malyari, king barangay. Actually, ito yung meto nga masanting nga forum Anyapon po, kailangan atin forum kaya na manalakaran kareta. Karin masanting ita para ketang benyo nga ita o ketang ukasyon ita, akit tamo nung nanoya detang karelang buring ilatag. Katang karelang mga programa, katang burid ang ipabalo, karelang sasakupan. Malago yung forum Anya mo pin, kailangan natin malalakaran each barangay. Atin yung 505 barangays ing Mabilog a Pampanga, peka maragulya kini in terms of population ing barangay dao, king Mabalacat City atin yung may git-a na mapulot adwang libong manuknangan.
Paganaka ng Mayor Chris Garbo kareng kayang sasakupan, iwasan ing mipapanyira at mag-focus na mo king malinis sa kampanya. Focus kayo nung nano ing alatagyo at nano ing pagkalupyong serbisyo karing kayong kabaryo na pagsilbihan kaya rin ng eleksyon. Pag barangay election, magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, kumpare, kumare, mag-aaway. Pero ang sabi ko sa kanila, dapat maging professional na tayo ngayon, professional tayo sa pinapasukan natin, na immediately after the barangay election, kung sino man ang ipinasya ng bawat barangay, kailangan na pwede ka naman kahit natalo ka, wala ka na bang plano, makipagtulungan na lang. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, andi among homecoming ing mera pata book signing event daren pong respetadong historians at writers Ari Ambet Ocampo at Ian Christopher Alfonso king Holy Angel University, Angeles City. Anya pong Sabado yan, October 7. Pareula pong ating dayang Kapampangan nga dua. Pasalamat maragul kareng kaya katamo pong kabalen ulining suportang pepakit dareng karelang libro at aliwa pa pong obra. Mamalitaya, ikoy akong Felix Barrios. Tinagon la rin talaturo, estudyante, historians, artist at taliwa pang kabalen keng mera pata book signing event dari Ambet Ocampo at Ian Christopher Alfonso anyang Sabado, October 7. Mera pati ni keng Holy Angel University keng Angeles City nung nuka rin maging highlight na ning aktibidad deng librong Cabinet of Curiosities, History from Philippine Artifacts ng Ocampo at Dogs in Philippine History ng Alfonso. So dito sa librong ito, pumili ako ng 100 mga objects na nasa museo natin dito sa Manila, gaya ng Spoliarium ni Luna or yung original manuscripts ng Noli at Fili na nasa National Library. So makikita nyo yung retrato at malalaman ninyo paano ito nahanap, paano ito ginawa, bakit ito importante sa ating pagka-Pilipino. No? It's a 4,000 years journey with dogs. Okay? So it's just one way of introducing Philippine history through dogs. So kita mo realize na rengaso pala malambata na long kayabe. So hopefully nakalta akit inspiration ng realizations nung tana at where are we going now as a nation with dogs. Maragul ka no bagay dela dala rin nga duwang historians dahil karelang libro karen kaya katamong kabalen uling taga ng dakal kanwa balo manibat ka rin ni hagpang kang Robbie Tantingko. Itantingko ang director na ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Well, siyempre masaya kami, uling ila, pareho lang Kapampangan, Ambet taga Minalin, po San Fernando, Ian taga Macabebe, and they have been part really of Holy Angel Center for Kapampangan Studies. Ian bilang dating empleyado mi, at Ambet bilang donor na ning Ambet Ocampo Filipiniana Collection. So we are happy to do this, to be able to do this for them. Alway kami mag-publish kareli Bruda, but we did it because we really want to connect their latest books and our kabalen, Kennething Pampanga. Pasalamat no man din nga duwang historians at talasulat karang-karelang kabalen at tinagon ken book signing. Nasada naman karon na dakal na pa rin nga kasaop da ken pamangambol ken kay katamong kultura. Nagkaroon na kaming book signing sa Maynila, pero siyempre iba rin yung uuwi ka sa Pampanga, dalin mo dito yung libro at saka magpasalamat dito sa universidad at sentrong ito na nagpapalaganap ng kalinangang Kapampangan. And hopefully dakal na pa rin susulat gagambul kay katang kasalisayan. Alimo ko Pampanga ngunit kay mabilog bansang Pilipinas. Ako po, engke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Good news kabalen, miyabe kareng top 10 performing teaching education institution king mabilog a bansa ing City College of San Fernando, Pampanga ag pangpuking pepalwal ng listahan
ng Philippine Business of Education o ang PBED Report 2023. Meging basihan kanu king mesabing ranking ing passing rate na rin eskwela. Manibat po 2010, banwang 2010 hanggang 2012. Kareng colleges at universities na makakategoryang ating less than 1,000 takers king licensure examination for teacher o itapong sandang let. Mi pangapuluya ing City College of San Fernando. King assessment da king mesabing City College maniba po nga ng banwang 2013, first batch na rin karelang let takers ang po king banwang 2022 at ilang pitong banwang mika 75% passing rate. Tutupo ita, kabalan. Yan pong banwang 2022 at lung beses siyang maging 100 passing rate. O ring hanggang let taker po o kini pong City College ami pasarla. Aparte keng pamagkilalang iti kabalen, may nikwaya naman pong Academic Excellence Award in City College, iba't king Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ita pong sandang ALCUCOA. Agpang naman po kang Attorney Gloria Banyas, ipong presidente ng City College, Culture of Excellence in tutukyanda po ning karelang eskwela lakwas king sistema ning pamanuru kareng estudyante. Formal na lang milukluk king katungkulan ding Sultan kareng Muslim communities keti po Pampanga. King panimuna na po ning National Commission on Muslim Filipino Bureau of Peace and Conflict Resolution. Layo na kanunit di kabalen ing pasiknan ing masanting nga relasyon king komunidad nung no karin lapu manuknangan din ipong kapatad tamong Muslim. O ini po yung balita ng Liana Canilao. King peka mumunang pamikatagon mika installation ni Sultan king mabilog ka Pampanga. Mitubudla naman Sultan at taliwa pang traditional Muslim leaders karemyali wang balen, kalupan ng Guagua, San Fernando, Mexico at taliwa pa. Milyari ang enthronement at coronation inyong Domingo, October 8, king Brenzigao Convention Center, Ciudad San Fernando. Penimunan ni itining Sultan ng Pilipinas ay Sultan Bob M. Datimbang. Ito po yung mga traditional leaders po natin dito sa Pampanga, sa lahat po ng munisipyo, buong probinsya po ng Pampanga po. Ito po ay part of our National Action Plan na lahat ng mga sektor ng community ay dapat bahagi ng ating peace building initiative. Nasa nakanuniting pasiknangan ng partisipasyon ng komunidad para king pamibuklod at kapayapan na rin Pilipino, libutad ng pamiyaliwang relihiyon. And then pumunta po tayo sa Pampanga po para po strengthening the participations of the community through the traditional leaders and religious leaders po na sila po ay kaisa po sa ating peace initiative. Ito po yung kampanya nating mahal na Pangulo, Pangulong BBM po, na sama-sama po sa Bagong Pilipinas para makuha po natin ang pagkakaisa at kapayapaan dito sa buong bansa. Kapamilata na kanunin pamag talagang local Muslim community leaders, migit ng malagwaing koordinasyon ka rin problema din kapatid na Muslim, king komunidad ng lokal na manuknangan. Ang pinaka-challenge po na inaharap po ng mga Muslim community ay yung RIDO. Ito po yung family feud na ang pwede po maging partners ng ating gobyerno ay ang mga religious leader at traditional leader para po mawala po itong tinatawag po natin na RIDO. Ito po ang napakalaking ambag po ng ating mga traditional leaders dahil hindi basta-basta makipasok po sa family feud. Ang ating mga religious leaders ay kasama po ng ating government para po ayusin yung mga problema sa family feud. Ito po yung tinatawag po natin na RIDO. Kikilalanan na kanuning metong Sultan, ing karapatan na rin balang tao lakwas din kay babaynan, ing manyakit karapatang tao kapamilatan ng matsurang amanu, ampong impya kamabayat, ing dapat makamating tao. Kahit hindi po formal sa civil code or criminal code, pag may sinaktan ka, merong kang batas kultura na na-violate. At yun ay kikinikilala ng mga sultan na dapat po wag kang violate ng karapatan ng babae, wag kang
sakit ng tao, sa salita at sa pagpapatay, bawal po iyan. Kaya yung sultan ay isang titular, pilar at pagtindig na isang sistemang kinikilala ito mga written na mga codes of conduct na sila po ang nag-arrange, nagmi-mediate kung may away para silang mga barangay kapitan na walang ira, na sila po ang nag-aano sa mag-away ng asawa, mag-away ng mga kapatid, mag-away pamilya, mag-away Kristiyano-Muslim. Pwedeng mamagitan si Muslim na sultan. Ginagunla ng maging installation di Mialyo ang opisyal ng lokal a Kapanibalan. Ang sultanin po, ngayon nandito po tayo sa Pampanga, ay buong Muslim community po ng Pampanga ay kasama po sa pangapong po. Binubuo po natin to para po magkaisa bilang katulong ng ating mga local government. Binubuo natin dito sa national and then mayroon po tayo dito sa lugar. Kung may problema po ang Muslim community, nandito po yung Sultanate ng Pampanga at ibang traditional leaders. Agpangkang kay Pineda yung chairperson ng Patrol Party List king katlong distrito ng Pampanga, suportado dala ng proyekto ng Muslim community king Labod, Kapampangan. Kampena po ng Patrol Party List, Congressman George Patrol Bustos, metong kami po karing susuporta karing karelang proyekto, lalo na po kini karelang installation, kini pong karelang Sultanate Ceremony. Nung nanuman pong maging proyekto da kining lalong-lalo na po kining San Fernando, kami po kining patrol susuporta kami po karela. Nung nanuman po rin karelang daratang proyekto. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalit. Kabalen, bisya ka pa, dakal kaya pa po, balita. King pa magbalik mi, King Balen at Balita.
Bibabalik yan po yung balen at balita. Kakaluguran, opo, ikaw pong talatukimi, nanula pa rin mga ragula balita. Ngayon pong aldo ngay ni, may gumpisane po yung hearing ng Kongreso, digil naman po king adwang maragula drug bust, kini po Pampanga. May gumpisane po ngayon ng Lunes, October 9, yung hearing ng House Committee on Dangerous Drugs. Digil po king maragul pong drug bust, kini po kaya katamo probinsya. Yan pong may alabasan na bulan. Iti po itang 3.6 billion pesos sa ulaga na po ning Shabu Metukal. No ka rin yan. Yan pong metong warehouse king Barangay San Jose Malino, king pong balena ning Mexico. Ang pong 1.3 billion pesos sa Shabu. Muna man po may yakit. Abandonado pong sakin. Yan pong Mabalacat City naman po milyarita. King mumunang aldo na po ning hearing kabalen, dakal gano kareng payouts dang mahulagang personalidad. At dawit king issue ing alime katagon. Makanyan man kabalen, mapilan karen pong lilto king investigasyon ing ala kanong koneksyon ding adwang kaso ning pangatukal ning droga. Antimurin may balo na ing gabu na tatalakaranan ning warehouse nung no karin may yakit ing Shabu Bandine ning kapatad ng Mexico Mayor Teddy Tumang. Ing pamag-track king warehouse kabalen, ita pong pupunteriya na po ning house panel. Major lead king pamaglob ning maragula bulto na po ning droga may yakit po king Mexico. Pagkabaluan bandine ining iting Willie Ong na ali dintang kabalen kaya ni pong may sabing hearing iso pinadala kanu Preti kabalen i Roy Gomez na magobra kanu king Municipal Assessor's Office na atin kanung kabaluan king milyaring pamamisaling gabun kang ong pitatalakaran naman po ng may sabing warehouse.
At tabayanan nyo la po rin follow-up report ni Puken Kabalen at panig na po rin may banggit alagyo. Kakaluguran, o ini, palitata naman po karening dito naman sa ating mga karehiyon, ipinag-utos na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ho ng ahensya ng gobyerno na siguraduhin ang kaligtasan po ng Filipino community at overseas Filipino workers o OFW sa Israel sa gitna ho ng patuloy na digmaan dito. Nakipag-ugnayan na umano si PBBM sa Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office sa Israel upang matunton mga kaibigan itong mga OFW at kanilahong pamilya. Ayon ho sa Presidential Communications Office, nagbukas ang Department of Migrant Workers ng hotline numbers para ho sa katanungan at tawag ng nangangailangan ng tulong. Ilang daang Israeli na ho mga karehiyon, ito hong naulat na nasawi habang may mga sibilyan at sundalo na rin ho ang hinostage ng Palestinian militant group. Kung tawagin po ito, Hamas, matapos nitong sorpresang nagpaulan ng mga raket nito lamang hong nakalipas na linggo, October 8. Sa inilabas ho na statement ng PCO, kinundina ng Office of the President ang naging pag-atake sa Israel. Ipinaabot din nito ang pakikiramay ng bansa sa mga nawalan ng mahal sa buhay bunsod nito. Shoutout ka rin pong mailighing basketball. Radang masiring bobola kaluban ng Choy Choy. Ang po'y Lolo Ray. Menyambu lareng Pampanga Giant Lanterns. Kempong MPBL debut ng Arwin the Spider-Man Santos kontra naman Buging Marikina Shoemasters. Anyang biyernes mo po yan, October 6. King Meto nga interview, sinabi na ning former PBA MVP at future Hall of Famer Kabalen. Masayaya uling meka pamyalong ya po ngeni para karengke katabong Kabalen at kang Governor Dennis Delta Pineda asinaw kaya kanita bang managumpe. O ini po yung balita. Welcome home, Spider-Man! Happy niniing making cheer dareng Kabalen, basketball fans. King pa manyalong ng dating PBA MVP at future Hall of Famer Arwin the Spider-Man Santos para King Pampanga Giant Lanterns. Mini-score yang 4 points at minikwayang 6 rebound. Santos kontra King Marikina Shoemaster ame kasaw para akware ing W King Game 1 na ning karelang Best of 3 series. Mera patya impyalong King Brenzy Giao Convention Center, King Ciudad na ning San Fernando, anyang biyernes October 6. Agpangkang Pampanga Giant Lanterns Head Coach Governor Dennis Delta Pineda, bagya-bagyade kanung ipalub King karelang sistema ing superstar ball at tubong lubaw. Hindi siya malinaw ang usapan namin. Hindi siya pwede mag-take charge kasi team tong dadatnan bago lang. So, some of the coaches na intindihan naman yung sitwasyon na yung kung ano yung sinasabi ko. Hindi po pwedeng pagpasok take charge kagad. Hindi ganun kabilis yun. Bistaman may kagulis ng metong keng karelang playoff campaign, tuloy-tuloy pa rin kanu ing pakit ng dedikasyon Ihencio Serrano, former Gilas player Justin Baltazar, ing mabilog a Giant Lanterns team bang lakwas managumpekeng liga. Kung tansyahin yung going to the playoff talaga. Imagine this first game pa lang, ganito nakahirap. So expect pa namin na masihirap pa to, pataas ng pataas. Kung bibigay sa amin ni God tong the next game. Mismatch problem naman kanu ida Spider-Man para karengaliwang team agpangkang assistant coach Pedik Di Matulak. Actually nabingi, isa sabihin may apin nung mag-tres yo, maragula bagi. Mismatch siya karetang kayo. Pero kay speed kitang 3 position, malakwan niya karetang kayo. Pero nung 4, nung mag-4 position niya, siyempre expectan mo kay PBA 4 position niya. Balo na yung pag-gobran ng pwesto ngayon. Samantala, masaya naman Ganoy Santos ang makasaw piyaking Pampanga Giant Lanterns at makapamiyang saya kareng-kayang Kabalen a basketball fans. Sinabi ko, hindi natin pag-uusapan ng kontrata kasi ako hindi ko naman tinignan kung ano
ang i-offer sa akin ni tatay. Gusto ko maramdaman niya na kahit walang offer, kahit ano, maglalaro ako dahil may pagkakataon ako ngayon. Dahil gusto ko maramdaman niya na hindi lang tayo mag-uusap. Dahil kontento na ako, nagpapasalamat na ako dahil na-achieve ko, naging successful ako. Kung wala siya, hindi ko naman mararating ang narating ko. Kaya wala na sa amin yung usapan yung pera. Agpangkang Santos mayari ning kayang kontrata keng Northport Batang Pier keng PBA anya pang August 31. Sinabi na mo rin Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Commissioner Kenneth Duremdes na asune keng Rooster na ning Pampanga Giant Lanterns Santos bayo pa magumpisa ang season. Sa ating mga kabalen, kaluguran na kayong babatak sa kanila po. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Ninang Sernan. Oh, pasyal tayo. Saan? Rening kaya katandalandogi. Mas masayang holiday season. Amalyari pong enjoy kasi kening no rin na rin talandogi. Damo keni pong Laos Group Complex. Makanano muntakin at makanano kasayakin. Albania po ini. Lakos yung mesala at mesayang metong karempeka paborito ng pasyalan dareng kaya katamong kabalen, in Laos Group Complex. Pislag dano kasi may yalawang dekorasyon na senyalis na nimparatang holiday season. Nungan yung 2021, may kitema lang Faith, Hope, Love deng holiday decorations ken Laos Boulevard at recycled materials naman yung 2022. This year, championing holidays in Karelang Buring Pawaga. This year, it's to honor naman our athletes. So we chose the Olympic colors of blue, green, black, yellow, and red. So it's actually to honor our Olympians. Because alam naman natin during the pandemic, ang dami nilang mga inuwing mga medalya sa Pilipinas and they continue to bring home medals for us. So I think they have to also be honored. So yung aming team ngayong taon is just to honor them. It's more the colors and the thought of having to recognize them as our athletes, no? As our modern day heroes. Agpangpakan Laos Group of Companies Chairman and CEO Lisette Laos Velasco, papakit da naman nakalupad darang atleta, go for the gold yan naman in Laos Group. And that's also a way of motivating everyone. And let's let's get out of the pandemic. Let's start to move forward and go for gold. Diba? Kung kaya, basta let's do whatever we can para mapaganda ang taon na 2023. Kasabi na naman ng ceremonial lighting darang dekorasyon king Laos Group Complex in pamamiyadang Saop Karanganak king Children's Joy Foundation. Mika special tour la naman kareng sakin at may kapanalbelang LED light dance deng anak anya naman asno kasaya. Kasi alam naman natin ang Pasko para sa mga bata, di ba? So, kahit pa paano, ngayong taon, inimbita ulit namin sila, a different group. Hopefully, makapag-celebrate sila with us. Di sila ganun kadami, but at least kahit pa paano, maramdaman na nila, ay, Pasko na naman, di ba? Kasi alam naman natin, for the past 2-3 years, it's been difficult for the children. Nasa bahay lang sila, pandemya. So hopefully, mararamdaman nila na pwede na uli silang lumabas at mag-enjoy kasama ng mga tao. Samantala, may yalawang events naman kanuing dapat antabayanan ken Laos Group Complex ngayon paratang na yung holiday season. Kaya bekening motorbike meetup king Bike Hub kada katlong Sabado na nimbulan, ating drive-in movies every 4th Saturday of the month. Siyempre, yarin ka na mawala yung acoustic nights balang Biyernes ampong Sabado. Kaya Bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Ay, kasayang-kasayakin, mamasyaltakin, Wow, ikaw pong taladukimi, malapit yamo po yan, kaya ni po Business District na ning San Fernando.
Kinit magsaya ka King Angeles sa tripling fiesta. Manalo naman ini at darening kakatantalutugi. Yan po yung meging tema na ning Kalung Kambal Festival. Kini po Angeles City. Merapatan niya pong October 7. Mikyabela po rin ni Aliwang Barangay kareng contest pigsadya na ning LGU. Medong po gani ing festive float competition nung nakarinik wane ing Barangay Santa Teresita Kabalen ing grand prize sa 100,000 pesos. First runner-up naman po ing Barangay Agapito del Rosario amenikwa pong 50,000 pesos kabang 25,000 pesos. Ya po ikwana king second runner-up na nino yan Barangay Kutkut Choy Choy ulit ne. Ini Kambal Festival. Yapin po yung may parada la naman po ding 18 twins. Isipan nyo ita, karakaldan labila pong 8. Iba't po ka rin labing halong barangay king Tauli. Menyang buklapin po reng Kambal. Iba't barangay Balibago para king kategoryang kabang reng barangay Kuwayan. O yan, twins. Deng menyang but king kategory B. Ita, pareho lang menikwang magkano? 50,000 pesos. 12 public schools naman po ding Mikyabe king street dancing. O yan, yung kasaya. Ita pong competition na ita. Menyang bukla pong 100,000 cash prize. Den pong estudyante, iba't Kutud Elementary School at Angeles City National Trade School. Kay ba't da pong menyang but king karelang kategorya reng ganaganang non-winners king kada kompetisyon. Merikwala naman pong consolation prize. Magkano yan? 10,000 pesos para naman po king Kalisin Tilbury Race Best Horseman. Yai Errol Navarro, iba't Tarlac. First runner-up ya po Ezekiel Manalo, iba't Batangas. At second runner-up ya Juanito San Diego, iba naman po king Bulacan. Ay kasayang kabalen. Opo, makanya po nyaman mabibiye kini po Central Luzon. Kini po Labuad, Kapampangan. Posible na experience ing White Christmas naman. Kedi po Pampanga, uling antimong miras ka kedi po probinsya. Miras siya kedi probinsya. Ita pong ausandang North Pole. Iti po ing kapamilatan ning The Nights of Lights ning The Orchid Garden na ating temang Wonders of Winter. Silipan tayo po yung Christmas Village. Panibayong piaglon po ngeni pong Pasko. Ini po yung balita. Isip mo rin na may kasno kayong libutan na ng syudad San Fernando? Kaya naman akit mo lang personal rin paboritong Disney princess ang pang superheroes na ning kaya kayong anak. Kabalen! The long wait is over uling mibuklat na yung pasibayo yung Nights of Lights ning The Orchid Gardens Resort king Barangay San Juan. Ing temang yan ning banwa, Wonders of Winter. Ito ang pangatlong Nights of Lights, At syempre, hindi pwedeng pare-pareho lang ang pinapakita natin. Ngayon, pag nagpunta kayo dito, meron kami sinasabing Wonders of Winter. So makikita nyo dito talaga na kayo ay nasa North Pole, makikita nyo yung mga polar bears, may makikita kayo mga snowmen, at iba-iba pang mga figures na para lamang, na makikita nyo lamang sa North Pole. So dinala po namin ang North Pole dito sa Pampanga, particularly dito sa San Fernando. Aparte kareti, natin mo namang stealth walkers, jugglers at syempre, Santa Claus. Malyari na ka namang makapag-update profile picture king ulagang 50 pesos, uling Instagrammable na rin lege da namang dekorasyon na ala Christmas Village. Syempre, kasama ito doon sa sinasabi nating ibang pasabog naman. So meron tayo dito sa may stage na binoard up namin yan ng para mga bahay na Christmas houses. Kaya matutuwa kayo dahil Instagrammable. Pwedeng-pwede ninyong gawing profile picture or cover photo ng ating mga Facebook accounts. 5 p.m. hanggang 11 p.m. yung makabuklat iti.
Nung may pagal na kaman ng pong meranop, say no more uling alimoy matayong kabsi, nune pati nga tiyan. Ating barbecue at pamangang kapampangan, at nung betmeng street food, atin mo naman. Saup na rin kanoy ni ka rin malalating business owner sa ilapiting karelang produkto ka rin mamasyal. Lahat ng mga nagtitinda dito, syempre mga local. Yung iba nga, employees pa nga. So syempre, para mas makatulong tayo sa kanila, dito lang sa mga taga San Fernando, yung maliliit na business. Rengaliwang mamasyal, magbalik la kanu, uling enjoy ding Nights of Light sa niyang milabasan na banwa. Sobrang ganda po. Actually, pang second time na po namin. Last year, pumunta rin po kami. Maganda po talaga. Sulit yung 50 pesos na entrance kasi talagang may enjoy po ng mga baget. Pelalo rin foreigner, may pabilib king antimong Christmas Village ang pang park na eka no pa'y tauli ka rin aliwang mga ragula pasyalan. Well, I mean, obviously Disneyland is much bigger. But, I mean, what you've got here is really great for a normal town and 50 pesos admission. It's really great. A lot of stuff to see. Samantala, agpangking pamuntok na ning The Orchid Gardens, inimu naman ning karela nga isip bang makasawp king pamagsikan ng turismo at pamagpatunin na yung probinsya ning Pampanga at yung syudad San Fernando, alayang kasing santing lakwas na pagpasko. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, ano? Dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas dahil sa ating mga giant lanterns, no? At yung mga gandang mga parol dito sa ating highways. Naisip namin na makakadagdag ito para talagang maisara na natin na para sa atin na lang talaga. Wala nang ibang pwedeng mag-claim na atin talaga ang tradisyon na to na magiging Christmas capital ng buong bansa. Kayabe JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Apin rin ding mga ragula balitang kinalap din kaya katamong news team. King lagyo na po ning mabilog sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. 6 to 8 days na mo po GLF Giant Lantern Festival na. At pila na mong Aldo, Christmas na, 77 days na mo po. Mimingat kayo kabalen. Ako po yung kaya kayong talasuyo. Bye-bye.